Ang kalima pasabaran na napatto asa sumpung lolong. Yan narito nasangi to pandritata to ang kay salaywi agama ng Pangallahu Ta'ala. Yan narito tau patuingi akat tiningin na ri agama ng Pangallahu Ta'ala. Ang nakada Pangallahu Ta'ala rin na kuramalabi A'udhu billahi minasyaitanir rajim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Pada kata ni masaki ditulut tepat tu na Pangallahu Ta'ala. Jadi sa tulut tepat tu yan narito agama na Pangallahu Ta'ala. Najak lalo musita bure-bureng dan niya anrengi engarangi papinyaman na Pangallahu Ta'ala riidi timon ripurata riolo sinusu-musu na inapa pa napasit di atit na Pangallahu Ta'ala dan niya napancajingat pada masresurang nasaba papinyaman akatana aja kinang kapatui asisompungan loloy nasaba narekuri patui asisompungan loloy majapu patun itu dali macipi ni lolang ni mompo nasiri ati ya tuwad dingi patuingi asisompungan loloy nasaba iya siri ati natutui asima-simasyangi napatadengi sifat tongengi nasaba perlu pada ripaham makadai na iya tu rupa tawe setimi nabi sebagai utusan napaletukan idecingi petiwi gautna tau si salai. Jadi itu tujuan nabi angkai koritu mapaletu suruh pula di Pangallahu Ta'ala dan niya napadeceng iya gagota ini tau angkai si salah pada nari pancad sarekom mangi nama kasimana pay menghubungata ini rupa tau na iya tau deh nak kegunang akalan na si bawa madeceng si mata nafsun na minaturusi na itamariawa ni tau laingi na itamadongo manang ni tawi nasabari tadin ni asisompungan lolona ripadan na rupata hadirin malabi situngan-tungan na iya asettingi pada sede banguna batua de gaga alalangan na marutung na iya kya tadingi kekuatan na narekode igaga asettingi majaputajan ni masolan na wanu malada ina pojilino ya aku tu ye tawang kaya si mata malada na pojilino lanya nito asisompungan lolona nasaba malada ni na poji rupa dui na niya rupa tawe siaga iga na tau patu hubungan na nasabari riotong irilino tadengi pamasin ang Pangallahu Ta'ala yarega tumakada mabila ni dali nasaba asettingangi say gau malabbi ripugau nasaba dega gajama-jamang riwatangin nareko angkat pada masjid di jamai narima kona naro nareko makasing asettingi majapunna asom pulolongi makasitoni tujokana. Jadi sebagai kesimpulan pada loni mai naripakasingi asisompungan lolonge na isambuk pay mang lolo pura petue sari pamang inaumpo asan nangangi rilino nato salama ri akhirat mati insyaallah.